وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى وَيَقِينًا راغلو زمگا ملائک ابراہیم علیہ السلام تام پیرادد زیری ورکولو قالوا سلاما دی سلام کو بتاوان سلام قال سلام ویل ابراہیم السلام بتاسدم سلامیم فما لبس ان جاء بعجل حنیظ نیسار نشو خرائیوڑو یو سیرید گڑشیم فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم ارکل شولی دے ابراہیم لا سندائی نور رسید لا خوراکتان ناشنائے اگڑل دیم وعوجس منہم خیفان زڑکی او ساتلا ددین یرام قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط دیور توائے ویل یریگم آئیقینا منگا لگلی شیود قوم لوط بسیم وامرأته قائمة فضحكت فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب خزد آغهم دعوات پردیشاتان نخشال شوام نصیر ورم آیت پا اسحاق اور رسول اسحاق نن وسیدہ یعقوب علیہ السلام قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وحاذا بالی شیخان اغیوے ہے افسوس دے آیا زبا بچے روڑم حال دا چیز بودائم او دا خاون دے زمان چی بودا شویم ان هذا لشیء عجیب یقیناً دا خام خائے خبر دا ناشنا دا عادت فلحاظ قالوا وتعجبین من امر اللہ دیورتے آیت تعجب کے دا اللہ دا فیصلینا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت رحمتنا دا اللہ دیوی و برکتنا دا غلی پتاسو اے قرآن اے نبی انہو حمید مجید یقیناً اللہ تعالیٰ سائل شیع علوی صفتن والرین فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط ارکل چلاڑ دے ابراہیم علیہ السلام نے یرام اور آگے اغت زیرہم نباس شوروں کو زمد ملائک سرا پبارد قوم دلوت علیہ السلام کے ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب یقیناً ابراہیم علیہ السلام خام خاڑے صبرناکو دیر عاجزی کو ان کے اللہ تور گردی ان کے یا ابراہیم آرزن حاضان ملائک ورتو ابراہیم مخواڑو دری خبرنا انہو قد جاء امر ربک یقیناً راغل دے حکم درفتا دری بازار وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ اور یقیناً راتن کے دی تعذاب چنشی واپس کے دے بس طریقہ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا ارگل شرال ملائک زمگ لوط علیہ السلام تام نخفش آغا اول پر ملائکو اور تنگشوا پسوب در قوم سراسی نداغم وقال هذا يوم نصیب اوی ویل شدا روز سختان وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات اور آگے اغت قوم داغم راز غلی دل شول راز غلی دیشول داغت طرفتان اور مخی درینا دی بکول بد بدکارونا قال یا قوم هؤلاء بناتی هن اطہر لکم اے قوم دا ساسو زنانا زمالو نریم
دا ساز دپارا پاکے حلالی فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید ویراو کہ اللہ نا ما مشرموئے زماد میل منو ببارکی آئے نشت ساسن یو سڑے اخیارم قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق دیو یقینا تا دپدرام نشت زمستاد لنو بارک سحاجت وانك لتعلم ما نريد و یقینا تپوئے پائے مقصد چنگے وارو قال لو ان لي بكم قوة او آوي الى ركن شديد اغوی ارمان دے زما پتا سبانے ستاقت رسے یا ما پنائی حاصل لے یو قبیلی مضبوط دام قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا الیک ملائک ورتوی اے لوط یقینا منگا علی گرشی استاد رب طرفنا چرے نشیر سے دیتا تا بیز ضرر فاسر باہلک بقطع من اللیل نبوز اخفل قرنے پیو ٹکڑا دشپکی ولا يلتفت منکم احد الا امرأتک شاطر نگوری ساسو نہیں سوک ما سوا استاد خزینا انہو مصیبها ما صابهم یقینا رسیدن کے ریاغی تاہا عذاب شر قوم تورسیم ان موعدهم الصبح وليس الصبح بقریب یقینا وقت مقرر عذاب دی سبا وقدیم عین دے سبا نزیم فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها ارگل شرائع حکم دا عذاب زمون نوگر زو منگا پورت طرف داغی نلاندے وامطرنا علیہا حجارتا من سجیل منضود اراور والمن پریبا نکانی دا پخو کانونا پر لبسیم مصومتا عند ربک نخبے لگے دلے استاد رب نظم وما هي من الظالمین ببعید نو دا کانی دا ظالمان اللذی ساتلی شویم